Hadin beliau ke jing ujor na ki pajba ke senong mau selia. Halor ke jing bam ihun ya ke komtre ya ke kendro banyada na ke jing bam ke wa umngi da ke Brahmaputra Board ha ke santarik uyayong araja arpusan UMLA ke Ranikor uba Pius Marwen ulah hiar jurep ya silenter ke rut wa jeng ke wa umngi ha ke than mau selia. Ke moilam bat ke jamat war ban sakhi hi dalade ya ke jing pentre ya ke te ke projek ke bakat praklur tingka. Hakajing jurep layadon langru nadu General Manager ke Brahmaputra Board U.A. Kumar ki officer nalor ke Tenat Water Resources lambat ki noyalam senong jong ke katan. Kesenong mau selia ke moy lambat ke jamat war ki bahap hapo Southwest Khasi Hills District bat ki badon hasenda jong kawa umngi ki dei ki kattu kat neteli ki senong ki bala syakta hakani ka wakba ke bala bam ya ka kap jong ki te ki senong ke bala janpoi mentah po senong bat ke ni kala bu jing ma hadu kata ya ki pajba basong senong hakate katan. Habaya kran berkilat patai kubur ubak pios ula penpau ke jing ngukmen namar bahakani ke jing wan jurip ya kete ke projek la yo ru banya merjing mod bat ki he officer kumno banya dai kini kisnong na kene ke wakba bana ka liang jong ke Brahmaputra Board ru kala pediang ban pen kala ya ke rukom trei Henry don kampat ban penhe ya ke mangtingka namar ke pisa kamdap ngo biang ban inspect ya kene ka wa umni ke bangi set hot ke bala kol tenda daka Brahmaputra Board ka bakot saka kata krur kimat kelompok ba kata krur sene ke jintrei kala ya cecak kumat ye igini kama kadon pat kecaka kaba kasnong kam smohun kasnong kam smohun ba ye dei ke jintrei de ngilaya wan chugo ongne kata ki bor joka Brahmaputra ada ubhe ke Brahmaputra nata ki engineer napo ka Brahmaputra Board dekat napo ka state additional CE joka water resources joka state ini dan lawan pe jadi ko angni ki kidon sisa kita dijaka ke bakas nong kam semoya hap aja patung kacing ne patung kacing raya tadi ke dia jadi ni lajuan ko angni naya pet dan keleta pamokro koru kala priang ne kata ba kidon kijaka ki bahap pet mai hap pet le mai katum kacing don kam jong ka acing pam jong ka ko ka wa ni nak yang kejungan ke kapor dapat di nongsong hi juga ni ka snong ka thai ni la pau ya ka jing ke bagi kendo ang ni bila lap di snem por ke baladat kane ko wa mi dan yutek menta ke motor ngin bon ye ndai ndang la phai ka por dio pat kolong ka ba ima hadu kata ni so kumen ba ka balat ketai hakini ki snem por ke baladat ni layo ka section ke ba ko tam ke tipreru kala pendep setai menta ke balat hadu menta kam don ke kita mereka dalai dah soi ka bam pat sesuai menta kala bam sesuai ada dalam mau selia sama dua kurang sedang lawan berjuang menit sebab ini kita kala ya cecak tu kecingada kala long tu jadi kita bercakap kembang lawan menit kembang sungguh tinggi layar diskus pada kaniru ki ong ba kin sale kita pan susu ya ka sanction mai ma bakat kumka DPR terbuka cingmang kita tendar kemudap tinggi lai pembetang ni saji ni kale ke kiru bila kubur bagi sesong ni komiti di kaki kita pendap susu ya ke jeneng kam apa dia ben kumbu ben yada susu ya kene ka ha kene ka nong. For the making this project more efficient and more improved kind of thing, and just we are also taking the views from the villagers and local community also, so that their inspiration and other can be also be met out. So this is the main objective of today's visit, basically, with this committee, and this is a technical committee, and we have members from NIH, Central Water Commission. We have a professor from AEC in this committee, and WRD, additional chief engineer, is also there, and Central Water Commission AC is also accompanying in this committee. So we are going to suggest some measures basically to make this so that this what measure we have taken so far is more sustainable and it serves the purpose for which this we are taking. When are you supposed to complete this project? This project is timeline is 2 years basically, and within timeline we will complete it. Probably 2026. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f manta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya